Menha ka sngi ublay khat khandai tarik uyayong harjar arpun riu. Ki pain ba riu nge jong balang Catholic kabla khat ki hajar ngut ki belawan ki prat ligi zone ki baha pa Shillong diocese ki latu chakajing kendo lang jong ki rang ba pain riu nge Catholic kabla tiap kum ki annual meet kabak hanyo jong ka sinju ki seng rang ba Catholic Shillong diocese kabla long Assumption Church parish nongpo kabaha pa zone 6. Ya ketiga je kendo lang ki sinju ki seng rang ba Catholic Shillong diocese ki pain riunge jong balang Catholic ki bana jan bat na jingai ki lawan ban sakhilang ya kene ngi da kabay shim bentalang hagajing shakri mas hakabaw Archbishop Victor Lingdog mukli do ka balang Catholic ulayo ban terwai ka mas bakhut hagaje seng ban ningkong habakren hagade je kendo lang jong ki rangba u Bishop Victor Lingdog loong pidei ki rangba jong ga balang bat pidei ro ki rangba ki ban shakri ke imlang salang bat lada sinjor ki rangba kan sinjoro ke imlang salang ulakren ru halor ke jinglong bakum ki rang ba ki dei ban long ki badon ka akor ki bayai renti yaladi nado ka bam ka di karyam ka bek ka yat ka yeng ka te briu te play pat lada baro ki rang ba ki long ki barenti kumta ki weiru kin burom yaki bat kini baro ki dei ki kam jong ki rang ba u Bishop ulakren ya baro ki rang ba lakhot ki ban shakri kumta shakri yo blay shakri ka balang shakri ka imlang salang bat shakri ru ya ka yeng ka sem bat ki rangba ki dei ban ai ka jing shakri ka babha bat ka shakri ka dei ru ban long ki baslur ban shakri ya ka jing shisha hakani ka jeseng na loru Bishop Shillong diocese Victor Lingdo le donlang ru u Bishop Sinrop Shillong diocese Bernard Lalu Father Peter's Emle parish priest nongpo parish Father Andres Pariat spiritual director Shillong diocese ki sister ki brother ki nangyalam jong ki zone pair lembat ki MLA bat ki MDC na ki constituency ba pair. Nang balong malakde bagangyam ikan si maya pakuan. Ngapla au play badon por para para ki koen pen ko para bagar le pop sibanye ga kicing pakha dekik ten dekik kam bare kicing le kret ga kicing le pamachunga ga kacing le palan chunga ga kacing le pala pakhau chunga nama katana karpa kabaria pakuat kabaya isa kakai soti yakanya pakiru kuat bariati kun men ko para banwai na kapenta chunga how try play chungi ku play padan bor baro disne yani on dalama no yati pop chungi on yala tingi baro sha kacing pom chukot
ding habaro silinter jo por ka jing parangam par yati pitip bala siswa yati zakarukam em thala sebab hila yo pateng nagi pa temen suki dak ye tiba dono garupa ne kaksian Henry le kasnam ba dor jo Chris kaba ke jong kun lam rot batlem bat makhem khopria ya ula mang lupa shwa ban senge ke perthai Henry la pen pau hak ni kisni bakado nag banta jongki dau bidon ke jing sosyan hau blei ubala peni pa jau naga jingyak bat wala ai hau ya ke burong bakunta ke jinget baga jingkermen jongki kan dublong hau blei Paunsa bat ke jingyak hang asli Pentecost Petrus raya lang bagi kangwengun mula pencame la kasun ban laom kurang ba Judea bapi baro di Basyam di Jerusalem to pintet yang kini batu syaskwar ikat pian ke jongan ujisu dan Nazaret ubreu yo kalau kubur api dau blai dagi kamba kiji perkela bagi dak kisin di bawah blai lale dau ha pedang jompi umapi pitip yo ni ujisu yuba pila IT kakum kasanjur balamang pada gaji keburu pa jompi pila sana pernah pila penyak dari ti dari paman ngerai boleh ulah kelai pa dia apa ulah kelai dulu dari singkum juga tinggal nama tamla balong bunsa badhaka nabau David ulawang sapang tu malai yung prai prabuan akmat jonga nama rudan akaman jonga panangan pesir nama kata kadenu jenga kelakmen pau tuli jenga ulasat men pude kedua jenga kasai magajeng kermen nama men omino ya kamusim jonga akanyang menang lemni sayung bakoi jongi baun ma de kajing pun milapani yang ya kalenti jong kajing em pada pendap yang de kajing kemen Ahmad jongi Kajing pulih dengan gospel berkuih katum ulukas. Hakata hi kasni kasinongkong jong katayaw. Armor kisenran jong bisu kelalek sya kawai kanongret kabakateng Emmaus. Kumba hinyau mer na Jerusalem. Batlek keren para maki syapang ini kibalajia. Kadba kilang keren bat yapeti nia para maki. Disuri lawan hajan ban layai lang baki. Henry hikmat jongki kela penthami na kabang thu yau teu la ong naki ka ei kani ka jing kren ka ba pia kren para mapi kat ba kidang yai te la yang thek bat kila nusi wei ki wakateng lepas uduba yau hatu tang mapi marwei mo bawan sya Jerusalem Bomtip ya kiai kiblajan hangta akili isni. Teu la omki kiai kita.
Bat kila ongku, Jepang Jisu na Nazareth. Bat pendak penbiang yang kayeng kesem japi, bat ai kebahan tadi, bat ai cintengan, bat ai cintengan, bat ai cingie. Kayeng ada kamhai pirang babi. Lalu kami keroi pilih kata kat no kaji klaim kalau minum sem kami. Kapan pilih lo kerang bah kabalang. Pilih kam kabalang. Bangkit banbalang ye kekam jo kabalang. Kapan penhapnya yang diberi berah. Bagi yublay, baca beri yublay. Kabalang. Siapa cakri lo yang ajak berdiri macam ni, tak kini kira baik macam ni, dibaca cakri kan kerja berdiri macam ni. Kamu ke besok, hendak diklaim kira baik, keemang salah lu kesinan. Tersenjar kira baik, senjar lu keemang salah. Dua bakas kecil ni kan klaim, berbagi lu yang lam, baik kekri macam ni. Jadi kata. Berapa biye kita kebiang yepi ni tuai berkilong kita tuai berkia ye bagaimana besok kawai pat hari ni kepong apa penong yepi berapa biye kita mengong kita disiplin renti ialah ni oh nanti pakai orang lupa kita berhenti kita disiplin lagi hakabam jadi hakayam kabeh hakakien pelik hakaburom kator hakatipri pelik long kita disiplin jadi nama ya kirang ba balong disiplin balong reti baru ki buram baru ki ye baru ki wa ya kirang ba kekli ya kirang ba balong disiplin ya kirang ba balong reti ya keciem kirang ba ki balong reti ki khir popobiang siap popobiang ki kreita ki kamai bagi ye yin kie yang kiwei kie yo play kata dengan kamu jo kirang ba jemi bagi moto jo pi ka ba setengah ha na kho je pi bagi ye ya no yo play na do ka no do ka man sim jing mo je pakhat jo pi ko ba ong ka gom jong try kitab Deuteronomy reo Makanya ni bagi yang play dan juga not dan mensin. Koi kelapa siang, naya kita siapa bagi yang play. Kata di motor jepi, kabar, nak kau jepi ban syakri anu, syakri yang kayen, yang ikon, yang kapalang, kemlang salang, syakri yang play, syakri yang kiway. Baru ni orang bah jadi baim hakai syakri. Bagi dari serkar, bagi dari Google officer, bahan syakri. Jadi ke, nosun siapa ni syakri. Bila kau jemi rohani kita syakri, ya boleh, ya kiway. Baru kerana bah jemi kita berapa ikhtiar syakri, syakri bah. Nak ni kam syakri, sampai lebih penting, penhapennya. Ya kayen, ikemlang salam, ya kasinau katau, ya kabalan. Syakri. Kenapa kata ini? Baca balai, nak kemadoi tapi kalau balialah, ya lah eke. Kenapa kau pun makadu jeng Jisu, kadai kau first priority juga demi kumpikum Kristen. Matthew Arthur Hilek emang kata banyak yang Yesus banyak pun Kristen film pun Yesus pilihan kalau orang yang berhabis kajian apa ni beli penbor diberi yang ini penbor diberi apa niama peserta ikiwe bau Yesus dia beli undang PM undang sespa jangan banyak jauh kinyo lain. Kata mereka deiti ini dalam bah banyalah. Kadang komodo seperti banyalah. Ialah ayin, ialah asnong, ialah ikan jerkawai, ialah ikan cipha, ialah ikan ciplay, ialah ikan cingil, membah jepi, ikan luksa, ikan tin, ikan kam jepi, baru diberi fitip, bagi dia bilang bocor Jisu. Kedai ikan ini.
Bagapan keleng sepi mentang silo baskenan. Wat non thai ban lepha. Tam chu thai ban lepha ngilang ngok hang kin siu rai puja. Dia kata sekeren cipit meski nama katangan keren itu. Wat non thai ban lepha. Kalau tiang yo pindah. Lepha hayeng hasnong imran salang ha kacim jampi mana kasih. Biasanya orang tim play mereka nasi basuk tenang. Kepai cimut jengi, jing pada beri tuang kesim nabi kamjok ya apostol. Hadapau Petrus bagi senran ung Jisu di balik mereka cinting kiri ia lagi apa yen nama kiting kiju kiting yang pernah joki jayu tadi. Hadin, bau Jisu lami pandang kajingnya, haga si Pentecost, mesin berai mawahia halo joki, bat kesan nau Petrus batin, bari lagi upo paiba, Ukren, yalop, jaga kin uplay baru katain buat kialop, yang seki Jisu dan kajing joki, belasyak sistem, belasyak penyap babi kiluboman. Natep you hakasi balai lami pat yang kajiya. Pabut kibriu hendak kuat kala dengak kedua ceki bakal kedi Petrus le ayu ngek kongek hublai kelayo baptisma lai hajan word akakasi. Balai kajiya lak jong Petrus baptisma. Bontin syuk nama ki iu play kajisisya. Ublai badan portam. Ublay pala bayay, ublay baye dasumar, ublay bapanim. Terang baye iyo cikai mereka kecil pada menentong, ngiru ide bayen kompleksan badialap ia kecimpa. Badialap ia kecisia, badialap kejisu balai jengi, balayak nampak jengi, ubalawi pat nak keciniap, nak bocor ublay ki. Kadang kadang deki jengi, pan keren, siapang kecimpa. Sepang ublay, sepang kecijot yung Jisu na kecinya. Kadang Paulus kuat punisi menentang cuci kedong Korin, lenong kasan pesan. Paulus ong syai jinyap, aku jinyap, go jinyap pedal ceng, lajok jinyap pa, dah presu prai ublay, ublay lajok yang kecinya. Dah kecinya pa cuma, lajok yang uksud, lembaga jinyap tu halau kaki pernah. Raja yang apa? Nama kajian tu kalau kaki pernah. Dengiru ngidai banput yang kajian yang dia apostol banong dia slor yang kajian sisya. Jika lebar dia snow nak kasih Petrus si menentang Petrus. Wang no Petrus, upetkan mau yang dia taruh di belakangnya doplay. Wang nasi supaya dibaro dah kasdam jauh Jisu Kristus. Ubalayak na kapagka jangi. Yang ni baru nasis pa ada kasda Jisu. Hangi. Bangro pengilalong tiba-tiba dia berkentang. Nama Jisu layak na kapagka jangi. Sisin pa sikunam. Nakasnam kapagkam juu. Lapan kentang jangi. Lapan kut jangi. Lasat kut ikipop jangi berak. Kadang Petrus kong radang ilong kinongpop. Ipatulot kat pendaru. Nama kecingnya cengiau Jisu. Lasai kod yang ni dah pop dah senam kedatam Jisu. Nama datang ini tiba kod kemasuk beleng nama beleng dia yang ni ulah kod yang ni. Hoi kecil orang nombor hidam dek kecil keluar kecil na. Nama bagi pai su beleng lapet kod pendatang ini dah senam cung Jisu hi pelayak halor keding pernah. Tu nama kata ngin petumai lagi hakan kasih. Banong yang dia hublay, ngidai di bakut, ngidai ke belah pendentang, ngidai ke belah silspa ini, dekat bawah kasdam tu Jisu, balayak dekat benda jengi, halor kading pernah. Gospel pada kalau masuk tenang, syuk gospel keren hangi. Bahagian lo Jisu lami ba dekat jinya, hot kesenran bila sangban lombiang yang kaji itu ulang. Kiting nama kiting Jisu. Di sini kian ledro
Uklong pas bat uka weipat yau ka weipat kan ai ka teng da tiwak punya de kanu de ka lok jung ka meri ka ba ka senari ki su pa yak halok dik puna na ma har ki po bam juk kai ka teng ni kan teng ki bi ja ka teng kan teng chong bai uklong pas bat uka weipat hoi la ben de ka lok jung mà từ đây bị phai vào trên đây và đây bị phai vào trên đây yang ni sự phai cái này chỉ em cho ni nghe trong chi sư nghe phai vào bên nhau unong sư spa unong pelai lut yang ni na di bawah trong cái nong sớm bên ban layak Yesus layak hamar batilami banyak na po Jerusalem Emmaus kecilai 10 kilometer long nhiều mét tầm 10 kilometer na kat silong chamlin na jai kanayai lawan kesan uri pernah wayai lang bati dong kia kerenyaya ayu kita anu dia de tambah piba paket ya syafan jisu wala syaitan wala syayap la tep yu nidak krai salong yala makrau jeni medang la du tikermen ini pai no celaying sisino la jong Emmaus nangta ke badang keren kan ni utau dia pelawak pun oh kacing suki jempi ban tutu ban priang yang kacing kai jauh kacing ublay urapatai nadu kacutang barin hadu kacutang batamai nadu Moses nadu kacutang barin ke perfect dai hadu ke apostol hadu Jesus Kristi udah bat syakiton udah bat syayap udah bat lipat biang dan kacingnya hadu kata kacing keren juga kalau sket hadu berlakuai si Emmaus sebentar kita pergi ke sana jadi baru pada kita tu kita mulai kindon berabor kacing koi kacing kian pada kita menjadi penjama mas kalian khantam bau Yesus unlong usim batuk di agi kisah kejogi ikarpat jadi kotrai na sebentar dibentuk di papang besyom bagi betul dua dia dinja kaji ini joki ai pinyo pendidikan mesin mau kris wala job siau ya tinggal la di pacu pemakiru haru kesini di sioma yo so pendidikan ikarpat kami kutrai na sebentar di mesin berlaksana khantam di mesin dan kami jadi dua ini bawa saya kena pun angai di ya dia thay bang juga ini kepat yang bertrai para bangek baro bagacing pinya dunia kan kasih kalau penelhun hakmat ublay pa badan bor baro do pinya kutrai ni kapan ya kacing tawa jong kapalang jong mi kabalai
Sakmen Batu bau naik hakia kaya katau Jokat kani kacing kemen Kum caro dai uso joka cing kemen bom cekut Dau kres utrai jami Utrai undan rengkahat baki Kadai jungi kacing panem yangi hagi por bero panero ayami kukenran Henry karna magani kapor banyero pandan burom yami shishu nabaya ukresu kuram rod paskha jongi laknya Om jupe banterwai ladina kapanta jungi bagyada yangi da kabaya sai kapanta jungi kamat jungi ulom jingkinya bom yakshu Ukuna berat berasyak penyap sisen Ubaim junon Nama kata Habala dak miar kacing kemen pasca Ka percaya berkawai kerisa kacing yaro yame Kibot peneng ro bagi kenhun anyal Kirwai lang kirwai jak burom jumi Bagi penbena kelam sange da kabani yai wai Ujung kacing em Bakuri jom kacing penem Hidai mu aidam nama belanya ini kibabe Banyak kemat jomnya berban syakri yami Da kabasowet ikar pan yami Baik beri obentan kemet kesenam kuris Lamai terikawai hauman siapapun Tuhan Mahutrai, ia kebalang dumi, kebelasat riang, hasatlat pentai. Mata penjalai kaki dumi, rekam liu, pabuku jumi, Victor Rano, Bishop ni, Barbaro, Kilendo. Tuhan mau lagi kirim para jenderal makan saya, ia tiada permen begini pat, kepan itu belanja ketengan orang negeri depan. Pada para pelana hari ini senai jumi, dia yang kisah saya kat mat jumi. Tuis nei ni berada pada mi, mereka berkemudian sesi berkur kami jom lei. Ujusep berkur, ukurim jomkan. Ia apostol berkur, pada bahar berkur itu balas open so bahaya mi. Pateng apa pateng? Inang bagi penjawab dalam harga cikin bam ikut. Bagi roh betul roh mi, kau kuan jom mi Yesus Kristus. Jauh Lek baru badhau Kanong hane blade pa badan por Hag kiyawang kaway chumen sim bakut Barok kapurom makachiyaro Junom la junom Kubalang kumingi nong penem Kumulai kaya ngiratin pelai Yinot bantuan Kupajon iubahne Kanong kahakut Kagirten jombe Kanwan kahima jombe Kanong kahmon jombe Hagarin kubahne Dohayani mendating wang jongi Kahabahala kasih Batomam yang yakin rengkang jongi Kumayi runyema Yaki bales siu yangi Badwajam yangi Syahada jing pensoy Henry Dopelayani Naga Masih Dopelayani Kerpat Putra Naga Sobha Rapriani Kecil Syashitam
Ula siam yauku nakabahay mo yami ula kitiya ayu ay nakisendran uwang do siam bagkabam nakaniti baro namar kani kalong kametso na yakabanay ti na kabenta jompi. Ha kaju karuka mandalana ya ha ula sheme ka kuri daka bai mu piang yabi ai la ke sen ran uom to shem bak to di na kaniti baro nama kani kalong na kuri jagas nam jonga jaga jutang matma bat bom chukot ya ka ban penmi na ka benda chang pi ban na ka benda ki babun na ka benda ka chima bi ki po to le kani ban ken ma yana. Kajimaya jong kajingye
Kira ada sistem yang pun ada job kami ke bantuan. Betul yang juga susunan kesapan raya baris. Dapat jikmen kalau jikamu yoplay, na pernah baga anon bin jauh seng berapa kadang jauh senang agasis, kabar katra sebab haparis umbir. Letak intel yang timsong, sebab intel yang timsong.